umutoza Adel Amrouche asezerewe atarakora akantu yifuzaga kuzakora mu ikipe y'u Rwanda Amavubi, ariko Hubert ndatekereza imibare ye wifite hafi ku buryo byari kugorana ko dutegereza ko akora aka kantu kugira ngo twinjize kwizigira muri zandani. Ikiza nuko twazijyanamo n'umusaruro w'umutoza Adel Amrouche. Nibyo umusaruro we n'umusaruro abanyarwanda bita nkene, iryo jambo rwose umuntu rikoresheje no muhanga cyane. Aga bari anabonetse ijambo rirenze nkene. Nkene nyene yaba ari nyakujya umusaruro mutindi. Ntabwo mu byukuri afite umusaruro mwiza kubera ko urebye mu mikino 8 yatoje ikipe y'igihugu, ubariyemo imikino yose yatoje, harimo 6 ya competition n'ibiri ya gishuti. N'ibiri ya gishuti, 6 ya competition n'ibiri ya gishuti. No ngo ibiri ya gishuti yo yarayitsinzwe, murabyuka ko yatsinzwe match ebyiri mu gihugu cya Algeria, yatsinwe ikipe y'igihugu Algeria nkuru, anatsindwe n'ikipe y'igihugu Algeria equipe Chan, zombi zimutsinda ibitego 2 ku busa, yaririwe ibitego 4 nyamara yaragiye gutegurira ikipe ni rugendo abantu bavuga ko rutamubere rwiza, bavuga batubundi kuki yahisemo kujya muri Algeria, bazamo n'ibindi bavuga bati ni umunya Algeria, wasanga yigire muri gahunda ze tuza kugaruka muri zandani, ari no tuza gushingira zandani zacu. Meme ntabwo abanyarwanda bakiriye iki cyo ngo ujyanye ikipe muri Algeria imikino y'ishuti uranayitsinzwe yose ko yakabaye, ariko baravuga bateka tumuhigiye tore ko wenda muri competition iyi mikino y'ishuti ari kimusigiye. Umuntu yavuga ko ntacyo ari musigiye rero kubera ko mu mikino 6 yatoje u Rwanda mu mikino iri competitive yatsinzemo umukino umwe wonyine n'umukino utsinze ikipe y'igihugu Zimbabwe, nabwo igitego 1 ku busa, hanyuma aza kunganya undi mukino umwe mu gihe imikino 4 ya competition yitsinzwe ikaba 6 yatsinzwe muri rusange. Uvuga ngo imikino 8 yatsinzemo umukino umwe, anganya umukino umwe, atsindwa imikino 6. Ngo umusaruro w'umutoza Adel Amrouche mu gihe gito yaramaze mu kipe y'igihugu, kuko nekereza ko bari mu batoza batarambye mu kipe y'igihugu, guhabwa akazi mu kwezi kwa 3 ukakamburwa mu kwezi kwa 2. Urumva ko atoje amezi 10. Yego. Haburaga amezi 2 mu mwaka wuzuye. N'umwaka ntabwo wuzuye. Urumva rero ko ari mu batoza bihuse cyane, ariko nyine dushingiye ku musaruro yafite umusaruro mubi bikabisha. Tujyane muri zandani, ushingiye kuri iri tangazo ryo mu Cyongereza ritubwira ko rwose nta yandi makuru itangazamakuru muza kubona. Icya kabiri, Adel yakomeje gushinjwa kudahuza n'abakinnyi. Icya gatatu, Adel ashinjwa kuba hanze y'u Rwanda kurushwa akabaye ikirere Kigali akurikirana ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Adel azize iki? Adel Amrouche ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 nikojeje ku rubuga rwa Twitter kuri X, ndandika nti amakuru ansumira arambwira ko amasezerano ye yatangiye gusuzumanwa ubushishozi ubundi agashimirwa. Iki gihe nari nakiriye telefone y'umwe mu bantu bari mu nzego ziyobora umupira, turimo turaganira ku kintu cyitwa amasezerano ya Adel ko ya Adel, ndetse avuga ati umusaruro ntabwo wadushimisha. Tariki 15 z'ukwa 10 Hubert bari bamaze gutsindwa match, uze kureba neza ndumva ari match ya South Africa 15 z'ukwa 10 na Afrika y'Epfo muri South Africa, match ya nyuma. Icyo gihe telefone ya perezida wa Ferwafa yahamagaye Kigali avuga ati musuzuma amasezerano. Ayo ni amakuru yanjye nari mpagazeho. Adel Amrouche ibyo rigwaga garutseho, hari ibintu bimwirukanishije. Ibyo bintu bimwirukanishije ni ibintu yarazwiho na mbere uko ahabwa aka kazi, ari nayo mpamvu at the first place wa mugani w'abayobozi mbere na mbere ubundi wakazi Adel Amrouche cyari cyemezo kitari gikwiye. Kuko Adel Amrouche twari tumuzi atoza Burundi, twari tumuzi ateza Saga muri Tanzania. Yego. Twari tumuzi ko ari umutoza utagira imibare myiza, ahubwo ari umutoza ukunda ikintu bita hanze y'ikibuga. Mu 2021 Adel Amrouche atoza Botswana, nge twahuriye Avani Resort muri Gaborone muri Botswana. South Africa n'u Rwanda hari tariki 14 z'ukwa 10 nanditse 15. Icyo gihe nari maze kumenya amakuru yuko perezida ahamagaye i Kigali avuga ati musuzuma amasezerano ye, uyu nta mutoza dufite. Nahuye na Adel Amrouche 2021
Gaborone muri Botswana Avenue Resort Hotel yari atwicaje turimo turaganira icyo gihe nari ndi kumwe na delegation ya AS Kigali. Adela Amurushi yatozaga ikipe y'igihugu ya Botswana. AS Kigali yagomba gukina n'ikipe bita Orapa United yo muri Botswana. Arayibuka ubita Lawari nyakwigendera ane yabayisezereye Abubakar Lawal Akina AS Kigali. ya Nigeria. Icyo gihe Adela Amurushi mu bantu twari kumwe yari arimo aratuganiriza uburyo nyine umupira wa Afurika ari umwe. Urumva uburyo utawubamo udatanga akantu. Urumva ari goga. Ntushobora kuba muri uyu mupira ngo uzabone resulta umupira wa Afurika udatanga akantu. Abyivugira. Ruswa. Ni ruswa reka. Udatanga ruswa. Yageze igihe aravuga ati mwe muzi ko ari byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Si ho gusa ati ni wacu muri Maghreb. Takantu kagomba gutangwa kugira ngo ikipe yawe ibone umusaruro. Uno umutoza w'ikipe y'igihugu urimo uraganiriza ikipe adversaire ije gukina muri icyo gihugu. Hari n'igihe ndamushobora kuzahura. Se wowe ntabwo wumvamo ikintu. Yaravuga ati ni mu bantu meho. Nagize gutya. Ukimuta abantu maho. Yari muri Botswana. Atoza ikipe y'igihugu. Ati mwanciye. Aravuga ati ko mfite abakinnyi n'ubundi muri ya kipe. Kuganira gutyo kwari ukuvuga ngo ni mu ndebe nanjye mubabarebere kuko muri equipe nationale harabo mpamagara kuko urumva ikipe nka Orapa United iri gukina amatsinda iri gukina Confederation no bitari yakagize amatsinda niyo kipe batwaye igikombe bivuze ngo niyo kipe batanze abakinnyi benshi mu kipe y'igihugu abo bakinnyi nibo batoza nibo bana nabo mu mbantumeho ndabafasha icyo gihe biganiraga muri Blague yisekera ndahabona ahantu twari twicaye kuri piscine ariko nge nakuye nyine nanjye ijisho ry'umunyamakuru cyangwa utwi k'umunyamakuru ntabwo umunyamakuru bamubwira ngo hanze imvura iraguye ngo ajye kureba ngo imvura iraguye ugomba no kumenya iyo mvura ubundi ikibunda cyaje ryari n'iryahari cyabuditse igicu cyabuditse avuga n'uyu muntu ashobotse umuntu arimo ni umutoza wa equipe nationale ariko iki kintu urimo aracyumva reba ikipe iri bukine na Rayon Sport cyangwa na APR umutoza wayo umutoza w'ikipe y'igihugu arimo araganira wenda tuvuge na Pyramide yaje gukina na APR hayibwira ati muri APR abakinnyi barimo benshi ninjye ubahamagara baragurika muri mu biki ariko tubigira urwenya birangira ari ikiganiro kiraho urumva imitekerereze y'umutoza imitekerereze none se cyane mu kibuga aho uhereye hapfana iki na Adel wo mu Mavubi niho turimo turajya mbere na mbere ari questionable ku kintu bita professionalism y'umupira mbere yuko agera mu Mavubi ayo makuru arahari ari nabyo byatumaga aho yatoje hose atarahatinze haba mu kipe y'igihugu ya Kenya mu kipe y'igihugu ya Tanzania no mu kipe y'igihugu y'u Burundi uwo bita Adela Amurushi noneho twinjiye mu Mavubi twihuse reka kira kandi kantu gatoya nge mu gipangu mbamo mbana n'umunyakenya ariko ukunda umupira umupira cyane akibona u Rwanda rutanze itangazo ruvuga ko rwahaye akazi umutoza Adela Amurushi yahise amamagara hano ari nubwo ndi mu rugo arambwira ati ibintu ndi kubona ko nzi kuri umunyamakuru wa siporo nibyo ati bihe arambwira ati ko ikipe y'igihugu yanyu nikayita yakaza Adela Amurushi nabwo nibyo yarababaye cyane aravuga ati ukuntu nkunda ikipe y'igihugu yanyu mukozi kosa ritabaho kuko yarazi uko byagenze mu ikipe y'igihugu ya Kenya n'amafaranga bamwishyuye kijye bamusezerera ahita mushyira akabazo cyo gihe akabazo je nakamushyize icyo gihe bakimwa pointing nkurikije bya biganiro yatuganirije byo hanze kibuga gutyo nk'umuntu barimo baraganira Adel kimwe mu byo muri federasiyo bamushinje ni bya bindi wari uravuga ngo byo kuba hanze y'igihugu cyane kurenza uko ari mu gihugu Adel yigabaga akajya i Burayi kuganiriza abakinnyi ntawe bimutumye none iriya foto ko ntibayishyize kuri social media za Ferwafa ya indi yagiye gusura abakinnyi bariya ni abakinnyi basanzwe ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu ariko noneho hari izindi foto zitagiye hagaragara hari n'abandi bakinnyi yagiye kuganiriza
ataratumwe atari mu kazi atari mu kazi harya umuntu ari mu kazi ka leta ahabwa Fred de Mission oya travel clearance yose na Fred de Mission bakayisinya na Fred de Mission bakaramubwira tugiye gukora iki n'icyo uzatuzanira uyu musaruro hari ibyo rero we yagiye tuvuga urugero umutoza w'ikipe nationale niba waragiye mu biri vacances cyangwa mu biruhuko ugakubitana n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu iyo foto kuyipostinga ni byiza bavuga bati yagahuye n'abakinnyi kandi basanzwe bahamagarwa muri ekipe nationale kandi biranazwi ko ari muri vacances Adela murusha ikintu cya mbere na mbere umunsi wa pointing yaduhaye umutoza wungirije w'umugore w'umudage soma Dr. Nde Caroline Dr. Caroline wigeze umubona nari Federasiyo yaravuze ngo twamusabye kugira umutoza wungirije w'umunyarwanda sibyo afite Eric Nshimiyimana aduha umutoza witwa Dr. Caroline utarigeze ukanagira mu sinigeze namubona yambaye mwigeze mumubona mwe inshuro ebyiri zose yahawe akazi k'umutoza niyageze i Kigali kuko yagize kugahabwa muri Gasogi Caroline kandi kumwanonza birangira ataje ukiraho rero iyo foto uri kuvuga kuyipostinga nyene nabibonye mu bundi buryo uvuga ngo federation uvuga ngo kubera ko yari izi ko umukozi wabo hari akayihayiho agira ko gukora ibintu atabivuganyeho n'ubuyobozi bari babizi neza niyo kuvuga ngo ndabizi neza ko inyamaswa ikunda ibi biryo reka nzayibitegereho niko nabifashe baravuga bati uyu mutoza ashinjwe ikintu cyo kuba ashaka kugirana umubano n'abakinnyi cyane kandi mu by'ukuri atabihera uburenganzira reka tumureke ajya abikora ntitunamubuze kugira ngo kubera ko afite umusaruro mubi tuzanahahere tubona impamvu yo kumusezerera kubera ko abreachinze contract aho iriya ngingo ya 17 igika cya kabiri kuko ubundi mu busanzwe nagerageje no kuyisaba ariko nyine urabizi ko ntago byemewe gushyira ahagaragara amasezerano umuntu yagiranye ya n'ikigo runaka iriya ngingo ntekereza ko ari naho bamutegeye ibyo bintu byo kujarajara no kugira gutya na gutya kuko n'impamvu Ferwafa iri kwirinda meme na ministeri kugira ibintu byinshi bavuga ibi bintu nuko bazi ko Adel nawe agiye gushaka ingingo zimurengera ashobora kuregesha Ferwafa na ministeri ya siporo kuko bamusezerera gifite amasezerano najya yemera kuviramo aho icyo cyo bakitege aho rero ugihari rwo barutsinda batarutsinda n'umuntu ntashobora kugenderaho bagiye kuruburana aho rero urwo bagiye kuburana hari ikinyarwanda bajya bavuga sinshatse kukivuga ngo umuntu yaburanye aho bimwe mu bintu Adel ashinjwa byatanye no kumukorona byabihe muri Algeria ministeri ntigeze inyurwa n'ingengo y'imari yahatikiriye agiye gukinira imikino ibiri ya gicuti n'imyitwarire yagize ariko zibyo nakubwiraga ariko Adel yagiyeyo aho kugira ngo abane n'abakinnyi muri camp Adel yarifataga akazana n'abapampe be muri camp bakahirirwana akajya kurari we nigeze aba muri camp barangiza bagakonsoma kuri facture ya leta abapampe ya kwiwa n'uwango aba agent Adel yaje ahabwa akazi niho nakubwiye niho hari questionable mbere na mbere ndabona n'abantu barimo barabibaza ngo ikibazo hagati ya Adel na Ferwafa cyangwa iki ubundi na mbere no kumuha akazi ntibyari bikwiye yego kuko si umutoza wari mushya batari bafite amakuru ahagije abamuhaye akazi bakamuhaye babizi neza kandi babishaka urimo nabyumva kandi n'itikizwa ry'amafaranga hari n'ababiryojwe cyane si byose hari n'abakirimo barakurikirana kuko uribuka minisitiri avuga ngo nta kipe y'igihugu izongera gusohoka itagiye mu buryo nyine buzwi nyine buzwi kandi itagiye gukina imikino itanga umusaruro igiye gutanga umusaruro dore ikibazo ni muri Algeria wango icya kabiri uburyo bwo guhamagara abakinnyi hari amazina yagiye ahamagarwa mu ikipe y'igihugu atarasanzwe amenyerewe mu Mavubi kandi abo bakinnyi banagera hano tugasanga nta musaruro batanze mu buryo bwo kubahamagara habaga habayeho gushidikanywaho Adel ariko akabahamagara kuko n'ubundi umusaruro ubazwa umutoza yego abo bakinnyi nabo n'izindi coste zabarwaga kandi bikanabarwa ko hari abo yahamagaraga mu nyungu ze zigamije uribuka hano mu Rwanda iyo tugiye gukora recruitment amakipe agiye gukora recruitment ukuntu avuga ngo tuzagura umukinnyi
urumva tuzagura umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu Adel ibyo bintu yabifashaga bamwe muri bo umva se kandi kantu kabereye muri Algeria yaje muri kampu abwira abantu bashinzwe kubika ibikoresho ngo nibazane amabaro n'imyenda y'Amavubi kugira ngo ayihereze umuryango. asemre kwambi Ferwafa yegeranyije impamvu zose. si ibyo ngibyo impamvu rero urimo urabyumva federasiyo tariki 15 z'ukwa 10 nakubwiye nakorere iya tweet nuko muri federasiyo bari bamaze gufata umwanzuro uko uyu mutoza nta musaruro arimo aratanga. Icyo gihe bakoze evaluation impamvu batamwirukanye mu kwa 11 bakoze evaluation basanga umusaruro ntibaragera igihe cyo kujudginga kuko ikintu bamuzaniye yari gushaka qualification za 2027 basanga haracyari kare baravuga bati tumwirukanye iki gihe yaturega kadutsinda ari tariki zingahe 15 z'ukwa 10 umva impamvu batari guhita bamwirukana kuko burya ahabwa akazi mu kwa gatatu match ya mbere yari imikino ya gishuti ajya muri Algeria 5 z'ukwa gatandatu aratsindwa n'9 z'ukwa gatandatu aratsindwa match ya mbere yatoje ifite ikimaze yari match ya Nigeria n'u Rwanda tariki 3 z'ukwa 9 yego atsindwa kimwe ku busa hano i Kigali urabyibuka oya yari kuri match ya 2-0 tariki 29 z'ukwa gatatu match ya Nigeria yakimara gufata amasezerano ya inde 1-0 arakiri wa musaza yego Spitley we tariki yahonye akazi 25 z'ukwa gatatu match ya mbere ya Nigeria kuri 29 hari aburaga urabizi ko yatangarijwe Nyamirambo ikipe irimo irakora imyitozo ibintu byibuka kuri stade ya Kigali Pele n'undi twarimo turategura umukino wa Nigeria ahita uraswa 2 ku busa niyo match ya mbere yahereye ahita ajya muri amikare za Algeria ahita araswa 2-2 ikipe y'imbere nayo iramukubita aragenda anganya na Lesotho atsinda Zimbabwe atsindwa na South Africa nebyo mu kwa gatatu tariki 20 rero ntabwo hari bwagera igihe cyo kumujudginga neza ko yarakifite match ebyiri za competition federasiyo yararebye iravuga ati iki gihe tumwirukanye byatugora so nuvuga rero bategereje ko aza breaching a contract urimo urabyumva aza breaching a contract akora ndi makosa azayiyongera kuko umusaruro ni nkene imyitwarire ni hafi ya ntayo ibyo byose babikusanyije abari byo biva mu kongera kandi kantu gakomeye cyane k'imibanire n'abakinnyi urabyibuka ko imibanire y'abakinnyi ku gihe cye nibwo twabonye bamwe mu bakinnyi bafasha ikipe y'igihugu batongera guhamagarwa bavuga ko batumvikana nawe urabyibuka Hakim Sahab ataza mu mweru ikipe y'igihugu nyamara mbere yari umwana mu by'ukuri ubona ko afite inyota yo gukina ikipe y'igihugu meme na mugenzi we hanyuma ndi makuru namenye nuko burya agifata ikipe y'igihugu kubera ko ari umuntu ushaka gushingira ku bakinnyi be yizaniye ikipe y'igihugu kugira ngo azajye uko babana abahasanze arabanza akamera nk'ubaridikiriza akubera ko ntacyo bashoboye ibaze umuntu ufata umukinnyi nka Mugisha Boneri nimero 6 wa mbere w'ikipe y'igihugu akavuga ati ngiye nkureba mbona nta kintu kikurimo match bwa mbere agiye muri camp aba ba Boneri aba bakinnyi bakomeye cyane ba Jihad buryo barafite ibibazo kubera ko yawaje kubereka ko ntabwo ari abakinnyi bahatari atangira kubereka ko nta kintu bamaze kugira ngo atangire kurema umwanya w'uburyo azinjizamo abakinnyi be yizaniye urumva atangira gushwana n'abakinnyi bahasanzwe ubwo rero wamureba ukabona ahazaze mu kipe y'igihugu ashaka kugorana cyane bijyanye n'imibanire n'abakinnyi. Reka dutumike muri Action College ariko burya icyo tubero nk'itangazamakuru ni ukureba ngo turajya he noneho tuze tuharebe.